الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وبعد. خش كبرت رزدار صلاة خود سر حمیا بن و کی هر جار خود حس کرد امده بابت خو یا افریقا کو خلکه کانیه و بابت کنی امده با بحث کن اوجی برنامه گوتار آینی تلویزیون بادینان تدا پیشکش کردن خود حس کرد امده با بجین اوجی بابت مثل استغلال وقت دم ام استغلال کن و محاوله بکن بكل بکن دمت ما بهدر نتن دمت ما ام تجيب كين خير وبركاته هكذا بجني الدم تشتشت دم راستي عمري منو تا يعني عمري تشيتن روجت منا لحظات منا ساعات منا دم او وقت او دم او تدا بناص دمي او دم او تدا چونكي اگر تو پشتوی دمي مري او ندمته او دم چو خلاص و او دمته چويجي يچوي خلاص او دم ناهت يعني دم او عمرته جيته روجتنا او لحظه او تركيا او تتداد جي مش برهند تجرا عاجزنا بس روجت چوي و خميجي نخو بروجت بهتن پشیمان نبس روجت چوي خمجگين جي نبس روجت بهت او تركات تدا هاوي دمي تدا شولكيا و بجي اش بهانه چکی گلک مروفت هی راستی دم خو گلک بهدر بتن اف دمها دمك زيرينه فتن تو نهلي اف دمتا بلاش بچيتن دمتا خره فتن تو محاوله بكي بكل بكي تو انتاجك بكي خدي اف دمه هوصا بلاش داتا رب العالمين هديه ودياريه داتا و تو ازمونه كاني تو هاتيا جيانه دا يداتا كتو دي چكي دي چه زيده كي دي چه مفاجهيني دي چه آواكي تو دي چه شيان هنان دي طاقات خود دي چه دي هشولي اري تو هاتي بلاش بي ان تو هاتي مفايب جهيني ان تو هاتي تشتكت داب جي وكي امزان ام سشقصنات نچكن خدامه چكري كارك بمهي ادويجيان دا هكر ام بين سحكيني اولي ام دي بچكي بحثي هندك طيبت مندية دمي كين دا امزان دم چند گرنگه هكي ام سحكينا في دمها وك دم راست زكاة شيت ايكش طيبت مندي وخصائصة في دمي دم زكاة شيت يعني حسب جنكك البني اسرائيلي كو كروي مربو بوتكراجري پیغمبر كي قلت بو شيت بوتكراجري قلت بخدا كروي من مر وقالك عمر نبر قلت عمره كان صال بو قلت 400 سال عمر بري قلت 400 سال عمر بريه قلت تير عمر نبو وزكاة شو يا بطل ما تشد بيجي يعني عمري ما نبنا 5 سال وأمت مرين فإذا دم زيكات شيت وتهاش خونينه فيت أم حريص بين باريزية سردمي بكي نهلين بحدر شيت بلاش بتشيتن إيكش طيبت من ديتو أوا وقت الدم شو ناهتافا دم جلكو شو ناهتافا روجانا روج غازيتات يا ابن آدم إنما أنا أيام كلما ذهب يومك ذهب بعضك أس روجم هر گاوا روزش تا چو او جزءک پارچهش لشتوه بود چو خلاص پارچه جیه توه بود چو فاذا انت توی روزه دا تا چه کر تا چه این تاچ کر تا چه برهم در خست تا چه مفاگهان دا خو تا چه مفاگهان دا آخرت خو تا چه مفاگهان دا کمالگه خو تا عقل خو تا چه اضافه کر چه که دینی تا کرت دا گلک یا گرنگه یعنی دم هکو چو روزه تا چو ناه توه پیغمبر یکوتی صلوات خود سر بن عمر في خسارته اوكو افريكا ودهياوي وكي بيت لازم افريكا ودهيت وكيك نبي افرو صباحيت وكيك نبي افرو تب عقلته بدهيدا افرو انتاجته بتر بتي دهيدا ويا صباحي بتر بتي افريكا دا اهاب في رنگي تو دبيا مروفك منتج دبيا مروفك يبرهمدار هر وصا حكي ام بين سحكيني دم جلا بقيمته دف مروفي ودم تشتكتن دم مروفيت مرينيتن وقت مروفت مريتن شني مروزايتن او جلا بقيمات بو او وقتو لحظاتو روجو شاف شو همي بلاشتون وقت مروفت كيف السكرات مرنه دا تزانيت كود خاطر خوش دما خازيت ادي دم سروينه هتا و خلاص دم الدنيا دش در كبير
گله پشیمان بید. خود تعالی بیشتن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فايدة أنا داتن وقتی که دست کرده یا ربی بس مبزورین الدنیا دوا بس مبزورین الدنیا دوا از شنی زانم ده شوی چکم ده شنی زانم روژه ده چکم ده شنی زانم ده دم خوب چه وبم بس فایده أنا داتن بری تو بکوید وان لحظات دا تو پشیمان بی وگاوه دمت دست دا کاری بکه نه لا اف دمه های گلک پیروزی بقیمتی بها شتوه چیتن اگر ام بین صح کنی اوجی اکش طیبت مندی دمینه گلک بقیمته و هکو تو چوی شنیدی پی اکو دم چو هکو تو مری شنیدی پشیمان بی نه لا تو پشیمان بی سر لحظه کش عمری تا کو چو بیتن کو تدا فایده مفایق نگهانده بیتن اگر ام بین صح کنی دم راستی یه بر وقته خود تعالی اف دمه کی دست تدا هرچند تو کیف خوی بس در انجام تو کیف خونینی وگاوی روش خود تعالی کی دست تدا تو کیف خوی بر وقته اف وقته دم خود داته شب روزه لحظات نیداینته تو کیف خوی تا چاد وید ملکته تا چاد وید وسط تصرفته داده کی باشی دابید آن خرابی دابید گناه دابید آنجی ظلمه و سیستم دابید آنجی خیره و برکت و طاعتی و هر کاری کمالیه دابید مهم خودی دافته بر وقت دسته داد تو کیف خوی بس در انجام توی یه کیف تنابیدن اف و دمان دشته تواجدن تبفت تنافت دشته تواجدن يعني وقتش تواجد جي خلاص حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة شو خلاص دسته داد شو ويكان بجنا ميرن بوري شو خلاص نظري تفا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه قرآن بيش هيكام زفرنا دنيا دافا دي ويكي بيري دافيد هر دي ويكي بيري دافيد كتابا الفيري تشتي جالكي جرنك أفياكو خشك برات رزدار تشتيش خرا ما ترسيداتر يا مصيبات سامر فيكو أفيا أفدما تشتهي تواجدن زيكات شيت جالكي بقيمته جالكي ببهاية وديشتهي تواجدن وتجي دار كافي تجي دي بديمويك هي بله تشتیج وی ما ترسیتر اوه ده حساب گلتا ده تکرن تا چکر یا دنیا داد وان دمت سر داد چوی لحظات سر داد چوی همی حسابات گلتا داد نوستنا تا کنه تو سر چه نوستی خارنا تا سر چه تخاریه حلال حرامه علم تا زانست تا چه دا صرف کریه همی تو سر تا حسابن شولیتا چیه تا چکر یا بو کمالگی ها خو هر تشتی تکر بیتن باور بی که همی سر حسابه مال تکم کری سر حسابه چونکی اف دمت هنه تا اف دمه بچه بریه عمر خود تا چه بریه جی خود تا چه بریه يسأل عن عمري فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه تجحلن ياخد تشدا صاف كريا تشدا بيتش كريا خود تعالى ده حساب بتقال همي تشي مولا تخدش تهتواجتن دمج دش تهتواجتن وحساب خط شد قال تده تاكلن هذا يا مصيبة راستي يا رجاء قيامتي كون بين سحكيني بوشي خلقي راستي وقت خو بلاش بتن راستي خلقي هي قيمتها دامي نزانين خلقي هي نزاين بوشي هاتيا الدنيا نزاين تجبر چه هاتيا تشكرن نزاين تن پیامای چد و دنیا دا خودی پیام کده تا تو عبد دنیا خودی بکی تو عردی آواب کی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو بوه خودی چکری و دا تو دنیا آواب کی تو خلیفه خودت عردی دا و تو دنیا آواب کی خلقی که جوی پیامه یه غافله نزاین تجبر هنده دمی بلاشید و نزاین تی چکتن حیات خود جیان خدا راستی اف بابت گلکی گرینگه بس چنکیش بر کمیا دمی و دمی مبدی ماهیک هات ام ده هندک خالا بلز بها بحث کن ایکش و اوه دمی خو بحفظ قرآن و با گلکی گرینگه فیر کرنا قرآن خیرکم من تعلم القرآن و علمه
دم خوب نویجه و به سنتا و به دم خوب سردان مروت خوب و به دمت خوب فرکن علمی و به دمت خوب خدمت کمالگه و به دمت خوب پیشنیارت نی و هندک دهاتت نی و به دمت خوب تخصصی که دا به کتب شی خدمت دین خوب کی ولات خوب کی حولاتی خوب کی خزانه خوب کی خدمت آخرت خوب کی حتی اما هین جور کدی گهینه کدو بو برنامه هوا گوتار آینی خودش فرازی بید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.